Ha? Hi guys, karon kay dugay-dugay na kay tawla nakapag-vlog no, dugay-dugay na kay tawla na kay mag-video. Before we get into this video, kung sa pakay na to, na ako introduce sa inyo duha ka new member of the family. Wait lang, tara na sa baba. Mau ni si Kuan, mau ni si Sushi, mau na si Sushi tara. And then so hey, how's it going guys? So for today's video kay nagplano ko since medyo bakante ko karon. So nag-isip ko nga maghimog video for you guys kay medyo dugay-dugay na pod ko wala nakahimog video. And also since last time nakatry na tawag video nga mag-prank call sa mga classmate na ko sa una, katong mga old classmates na ko sa una. Karon mag-prank ta sa ako mga classmate karon sa senior high. And actually wala ko yung mga numbers nila at first, wala ko yung numbers nila, but with the help of Stephanie kay nagka-number ko nila because gisugon ako si Steph, namaliw ko kay Steph nga mangayog numbers nila isa-isa kay para makontak na ko sila. So guys, habang naga-redeem ta og points diri magana ta istoryan sa tamo kung unsa tong plano ani nga prank call. So karon kay dili ta magpaila kung kinsa ko, and then ambot lang like wala po ko'y maisip kung saan na to sila pag prank or unsa ba. So try na tog tawag si Mark. Hello? Hello, kinsa ni? Kinsa ni? Kinsa ni? Lain lagi. Napa siya, feeling na napa siya lakaw. Ganina, giprank na to si Mark, but since murag na pa siya lakaw, so mao ni iyang gipangutana. Nag-text siya sa kuha. So karon, plano na ako tawagan si Denzel. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Hoy, think busy. Busy ba sa mga tao karon eh? Try na lang nato si Juna. Kailan mo, Ju? Oh my God. Why does it feel like palpak ang ato ang low? Hello? Na si Dave Sibog. Ha? Na si Dave Sibog dra. Si? Dave Sibog na dra. Wala. Minsan eh. Ay, sorry, sige. Wala ko'y maingon. Tawagan na to sab since nag-pick up si Juna. No. Hi ma'am, sir, welcome to Jollibee. May I take your order, ma'am? Oh my God, I'm not. Ma'am? May I take your order, ma'am? Do you have any orders, ma'am? Oh my God, listen. What are your orders, ma'am? We don't have any orders. So, why are you calling me now, ma'am? Oh my God, I'm not calling you. You are calling me. Why are you speaking in English, ma'am? Because you're speaking English too.
Because it's my job, ma'am. Because I work here in Jollibee and that's my job, to speak in English. Okay, I'll hang up now. Ma'am? Yes? Ma'am? I'm sorry. Have a good night. Oh my god, Juna. Juna, gisabayan ko ni mo sa mong trip. Even though wala ka kailo sa kuha, but matingala ka. Matingala ka when this video is out. Try na tawag na po si Mervin. So since dagan tag-load karon, Sir 922, saan yung Sir 922? I think, tara. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. No doubts kay Mervin nga na dili siya makontakt. Kay biskang sa eskwelahan, musulod na siya nga lobat yung cellphone. Si Denzel dili na makontak kay doon nga ano, maybe nagdota pa. So karon tawagan na to si Joy, si Marian. Muna silang mga katapad, si Juna and si Marian. So, yeah. Hello? Hello? Yes, ma'am. Welcome to Jollibee, ma'am. May I take your order, ma'am? Oh my God. Si Mark mismo may katawag. Wait lang. Hello na si Mark Iyas. Hello, sir. Ikaw ni sir, si Mark Iyas. Hello. Hello, sir. Mao ni si Mark Iyas, sir. Oh. What's happening? Sir, kanang nalang ko'y pangutana gamay, sir. Sa? Asa ka nag-eskwela, sir? I'm from University of Mandog. University of Mindanao ka, sir? Yes, of course. What's your what? Sir, namagod ko'y nakuha nga sumbong sa imo, sir. What did I do? Ano daw ka, sir? Kanang sa inyo ang klase, sir. You know that I'm a famous in the so many haters and many bashers are making story about me. But the truth is, that is not only me. My friend Denzel Cortez is also the suspect in that case. And also my friend Kelvin Roy. He is the one who is bringing the so, Yes. Sumuk. Lain na rin mong daot mo kay. Sige na, bye-bye. So karon na tawagan na nato si Juna and si Mark, and yeah, success ta sa ilaha. Si Jasper, si Denzel, si Mervin, dili sila makontak. Karon i-try nato si Zaina. Hello? Hello ma'am, mao ni si Zaina, ma'am? Ha? Na si Zaina. Oo, ako. Ay, ikaw ni si Zaina, ma'am? Oo. Nalang to ko yung survey sa imo, ma'am. Saman. Ganina sa inyong dula sa badminton, ma'am, na-depressed ka, ma'am. Ha, gago! Wala, oy. Since napildi ka, ma'am, na-depressed ka, ma'am. Amo, gamay ato. Ma'am, na kay idea kung kinsa ko, ma'am. Nakakaayo. Kinsa, ma'am? Bugo kay Kakel. Ano ba di mo ang number do? Nakasip. Nakasave di ay? Sure, Roy! Wala. Oh my God, fail! Bugo. Bugo.
So karon, imbis si prank no si Zaina, ako iyahang na prank because nagtawag-tawag ko sa iyaha nga naa naman day siya yung number na ako. So means naka-save na ako ang number sa iyaha, and this just proves it. Like, tanga kay ko. And also, remember ganina ang giprank na to si Marian, tong naging untag welcome to Jollibee nga na after ato nag-tweet siya, and mo ni ang gitweet. Na ako'y natubag na unknown caller, tas ningon, "Hi ma'am, welcome to Jollibee, what's your order po? I'm screeching as soon as I'm the So, oh my god.